Ush. Coba kita tarik lagi baraya. Hap. Tarik ais. Iya. Ais, dapat baraya. Ini dia hasilnya baraya. Baraya ABG bongsor baraya. Aduh, coba kita tarik. Hap. Ush. Ush. Waduh, nangkol lagi kena batu baraya. Woi, gede banget tenaganya baraya. Ini lihat itu. Hihihi. Ya baraya. Lumayan nih. Agak besar. Ya, ABG bongsor. Wah, lumayan nih. Sepertinya di sini masih banyak baraya. Coba kita urak lagi ya. Oke, mudah-mudahan ini babonnya. Coba kita eksekusi. 1, 2, 3. Hap, bismillahirrahmanirrahim. Tarik wis, babon baraya. Ih, kuning baraya lihat. Waduh, newel baraya. Widih, lumayan gede baraya. Lihat mukanya. Coba kita tarik pelan-pelan. Aduh. Aing nepi ka ngadeg-deg kileungeun. Antara ngadeg-deg ku belut jeung candahar gitu. Wah, dia narik ke akar baraya. Pancing saya dibawa ke akar. Di sini akar kelapa di sini. Tarik tambang saya baraya. Idi, lihat kepalanya baraya. Widih. Ini lumayan baraya. Kirain cabe-cabean baraya teta babon. Widih, babon baraya. Huhuy. Rezeki. Alhamdulillah rabbil alamin. Susah payah, akhirnya saya bisa angkat babon. Oke, lihat babon baraya. Kita lanjut. Strike baraya. Tarik ya. Hap. Wish. Wih, gede tenaganya. Baraya. Besar tenaganya. Kepalanya lihat tuh. Dia narik lagi. Coba kita ambil ya. Lumayan nih baraya. ABG bongsor baraya.
kena. Lumayan nih. Strike pertama. Oke. Lihat. Mantap. Dimakan pemirsa. Kita tarik. Wis, tenaganya besar pemirsa. Wow. Ih. Anjir gede pisan tenaganya euy. Mas dia naik tuh. Oke, iya bagus. Terus naik ke atas. Wih, babon bawa baraya, lihat. Kelihatan kepalanya? Kelihatan? Ya, siap. Babon. Kita panangan. Itu babon baraya. Oh ilah. Babon. Kikikil. Anjing aing keseleding koplok. Nope. Banget ya. Babon punya. Jadi keseret tuh kereta. Seret udah. Udah kagak kadaratkeun euy riwang aing. Lag tapi nya. Lag cageut pageuh. Cuma gimana dulu yang kene. Ayo mana eta? Sakilo saparapat eueunya. Eueuh lah. Sabaraha on tah kira-kira? Ya kira-kiranya 7 on. 7 on lah nya. 7 on aya. Aya. Oke. Kaubaran nih penasaran teh. Kumaha baraya kabita teh? Aduh. Aduh. Teh kabita. Nah, ya, itu belut itu. Okelah, jangan lupa like, komen dan Subscribe. Ya, eta mah geus sabaraha kali disebutkeun asa piraku we teu ngarti. Hai, Kang Eri metot. Ya, itu mana? Ya. Ih, babon baraya. Iya. Ibak. Iya, tinggal lagi. Iya. Babon.